Anak lan sayang pantau ke bapangan mak, anak berajin beryakin jasi kula, anak berajin beryakin jasi kula, anak hati berbakti bersemati tuntut ilmu sampai bermanyang-manyang, tuntut ilmu sampai bermanyang-manyang. Ibarat sibah berkaya membawa manfaat, jika faedah getahnya manusia, menciptanya hayana menyana ilmu tentena guna kebangsaan agama, pesan ulun hayana puput amai yang luhur, tafakur tasyukur bapa Rabbana. Anak lan sayang pantau ke bapangan mak, anak berajin beryakin jasi kula, anak berajin beryakin jasi kula. Ibarat sibah berkaya membawa manfaat, jika faedah getahnya manusia, menciptanya hayana menyana ilmu tentena guna kebangsaan agama, pesan ulun hayana puput amai yang luhur, tafakur tasyukur